Bismillahirrahmanirrahim. Туғандар, құтман күн барыңыздарға, амансыздарбы біздің Мустыр каналының көрушілері. Елімандан өспірім шығады туғандар. Өспірімдің аты Дизель деген достар. Bir құнанды көрсетеміз. Сары қашқа, жерді қашқа, ақ құйрық туғандар. Ушул аттың маалыматын айтабыз. Бұл аттың азыр тектілігінде сұрайлы. Жақшы аттың балдарынан екен достар. Азыр маалыматты алып баштан Елеман. Ассалаумалейкум да. Ассалаумалейкум. Замир ака. Жақсы Елеман. Денсаулық іштеріңіз жақсы ба? Жақсың ба? Тінсіз ба? Құдайға шүкір. Бүгін қандай маалымат бересің бұл ат бойынша Елеман? Маалымат бойынша ака ұрығы жақсы тектүү бір өспірім шығады. Келгенден екен, а? О, келгенден ака. Абакан. Абаканский. Абакан. Кличкасы? Кличкасы Дизель ака. Дизель. Дизель болып қалышының себебі бар ба? Мына күзіндесі ақсыдан үміт деген акеден неме сатылған. Король деген ат сатылған $80,000-ға. Ошонун энелеш бир туган инisi экен ака. Энелери бир? Ооба, энелери бир. Полный далилдери бар. Ошол $80,000-га баякы неменен чемпиондун ээси алыптыр да Өзбекстандачы. Чемпион парламентте алган адамдын колунда экен. Кыргызстанда кличкасы Дизель и Король. Өзбекстанга баргандан кийин Дизель деп кличка коюп коюшкан. Дизель. Ооба. Ошондо Дизель болуптур да бул дагы. Ооба, Карим Палван чабып жүрөт ака. Ошонун бир туган Лукас ака. Ошондо бунун жашы кандай? Жашы 2 жаш ака. Мына тишинен баштап кой берели, а? Тишинен баштайлы. Ама мына ака. Тишин так. Жогондугу, чоңдугу дадыл экен. Таза кунан экен да? Таза кунан. Анан бир да тишин күзөй элек. Ушун турушунда бою канча Елеман? 70 чамалы ака. 70 чамалы. Ооба. Бул тарбиясы жакшы окшойт, Инна. Иә. Тарбия кылып атабыз ака. 100% келелек. Келди ака. Келип калдыбы? Келип неме кылып бир такайым качырып койдук. Улакка барып койду уже. Биз сразу улакка барып такымына така чабып койдук уже ака. Пачин ачылды. Ооба. Эми жеңилдиги кандай бул жоң болгону менен? Ака, көрүп атасыз го? Ол Дизелдин өңү кандай эле? Куду ушу өңдө ака. Ушундай беле? Ооба, кашкасы эле кичине узун кашка. Чагылган кашка. Бунуку тоголок кашка да? Тоголок кашка экен да. Така көрүп тур, а? Такаланды ака, мына баякы папактарга окшоп ашыкча пайпагы дагы жок. Мына ушу элдер кырып коюп атышат, мен вообще тийбедим ака. Принцерлер немеси бар? Принцердин өзүнчө чачы бар ака. Чачы бар экен. Баягында жүрөгүнүн токтугу кандай? Ака, неге айдасаң кете берет. Бул ошон бекерге Дизель эмес ака. Дизель. Азыр жашы боюнча 2 жаш ака, ушу бою 70 чамалы бою бар. Эми бул эми сөөк жаратты эле мана. Өзүңүздөр мында келип жакындап билип койсоңуз болот боюну. Так Дизель. 70ке плюс минус экен. Плюс минус, а? Ошого 70 деп койдум. Кача! Iya. Koy ver şu bir yaka. Haydi. Boğazları yumuşak. İki jaka vurup koyçu. Vurganlar hem son bokan aka. Жақсы. Vurganlar aka. Mümkün gördünüz mü? Canı. Emi Cevişkeni küçtü de öyle eken. Özün niyeti menençe. Ha? Gördünüz bakın mümkün atkan. O mümkün atkan da dadı. Şunda sekirip bu da kalasa topla girip verip koysa gelecek de. Ya akam. Hındılığından karasanız bel düzüp koyun. Elman bağısı kanday olat bunun? Bağısı aka. $5,500. $5,500. $5,500. Kemi var. Kimge barsa da o da kalasa жақсы at bolup berebe. Aka enesinin süreti dağı var, polni dalilleri var aka. Dalilleri var ha? Polni. Uşa akası Dizel'den bir tuğanlı kene uşan polni. Aha. Dalili menen. Dalili menen. İşlerin gördünüz aka, bunu kunday
Mayda tiş anca muncha пайда жок aka. Bunda Bu- sındı nerse sağ kaçan geldi? Бул өзүм досторумдун колунда келген aka. Ha dostuna gelgen be. Ооба. Буну заказ менен келген нерсе да. Анан эми жакшылыкка сатылды aka. En solunda ayıp yok bu da kalasa. Aka, кыймылды карасаңыз. Özün alıp yürüyüşü cengil eken. Bana bir mönkütçü. Hadi etsi. Aha. Buna dostlar 5 yarım. Бес камчы aka. Yemi tarbiyanı daha küştüyor koysa 2 yılda bul. Sapsın. Zor at bolçaday. Boyu çoğun. Joğun da. Aka bu мындай өспүрүм чындыгында кам эле болот. Kam kam. 2 жаштачы. Aha. Мындай майда тиштүү өспүрүмдөр кээ бир алып полторашка деп сатып атышат aka. Aha. Ачыгын эле айтып саткан жакшы. Мына 2 жаш aka. Hiç sürülek de paka karasın. Тиш сүрөлөк ушундайды. Кээ бири полторашка деп сатып атышат aka. Биз көрүп атабыз го. Базар адамыбыз aka. Тиши майда болсо элечи. Ova. Бирок мынаны ачыгын эч керек 2 жаш aka. 2 yaş tup durala. Boyu 1.70. Baylanış onda nomerde kaldırıp özelim bana. O aka. Soda kılınızlar puanlar 5,5 bin dolar ekran harcası koydum. Ötkörçü. Koy vereyim be. Koy ver. Bu oldu. O maçlara çaçırayıp taka ошентип кыскара эле чалып койдум. Soda berek eleman. Рахмат aka, сиздин да ишиңизге ийгилик. Çok rahmet.